u Zephaniah u Yetulpa hagapor jong usem Josiah in pule gal nong benukong kat khot benukong gani long khubor bo traw la ai ho Zephaniah hagapor bo Josiah khon jong Amon ulong usem ke Juda kabamot unong Yetulpa Zephaniah udon hagapor jong usem Josiah Bargawan ngaktin try ho Zephaniah bari Yetulpa Persya ye ke Jerusalem ye ke Juda ye ke Jew ke baar Persya ye ke jaj penriu ke ber saudong jong ke Juda tu por bat u Yetulpa sepang ke jing kumnu bo ble un penyopat un penwanpat ye ke Juda bat un teipat ye ke Juda sejisi ta ke kitab Zephaniah ini pay menta petip kay baja hagapor jong Josiah hagapor jong Zephaniah kay baja ha Jerusalem kalong kumno kay jinglong jiman ha Jerusalem kay jinglong jiman ha Juda ha tu por ada play pen pule ya ka kitab sem ke baar hagapor jong Josiah pinlap bagata de por ke jinglong jiman tu por ke kepada sko sajmet ban perkhat ke Juda ka le pop yo blay baga pop jung ke Juda kalong ke bala palat hado kata-kata but u Josiah udah aim but ke kam jung Josiah kedai bo pun khoj ya ke Jerusalem na ke jing mane blay thau u pun khoj ya ke temple u pun khoj u bread yeki penken u penken ria baru bread yeki blay thau na ke temple baru pun khoj ya ke Jerusalem pun khoj ya ke Juda bro hoi tare ke kam jong Josiah ngin pe kumno ke jinglong jiman jong ke Juda hane ke por jong ke nongba Jerusalem ha ke por Josiah ngin pulei kitab sem ke baar ke lenong ke baar baar ke dekat ngini pulei shoi ke dekat ke ba khat nyo ublei Yetulpa bu unsa penjot ya ke Jerusalem un penjot ya ke Jerusalem kumni ladangi pulei kini ke borok nginam la pandep show kan slam ini video hanre ngin chu pulei kendet hang tai tang bangin yok kem ya ke dur jongka namar kata ke jing bitar jong akan me persya ya gane ke jeka ayo ke kita gane ke jeka amde gane ke jeka haslom de ke jeka juam de ke jeka hamarangan nongpo ke gane ke jeka kemut ke Jerusalem ke ngan ke jing bitar jong akan me persya ya gane ke jeka but on om penlip ya ke jing bitar jong dan rei namar ba namar ba u Josiah de briu u bamane u blay u bawar ke khmar u blay u klem penjot ya ka Juda ha por jong Josiah baru kular ho Josiah daga bo om kumne ngan penjot ya ne jeka bat kan jalong ke jing kenja bat ke jing tim bat melakat ya ke jan bat mela yam khmat jenga kemur Josiah lo duai na bentar Jerusalem ulu shazing it bat lakat ke jan kup namar usngosi na banta ka pop ke Jerusalem kumno ble ong ngaruk ngayo sngo yeme ong trai namar kita khmi ngan yelum yeme shaki khpa jeme bat on yelum yeme shaka jingtep haga basuk lem ne ke khmat jeme kinam yo I ya ka basniu ka bangan walam halor ne ke jaka mur ka haga por jong Josiah kane ke por jong Zephaniah uno Yetulpa kay gabja u blay u ongan sa penjot ini jika tang ba namar ba medeus e ba miwar khmat junga ba me kwa ban le ke mon junga ngarong penjot ini ke jika hagisngi jome hadin jome ngan penjot eka mdai hadin jome shen andre hadin jome kemot kala pandai degi benai la pandai degi snem la pandai degi postnem la pandai degi san pon ru postnem e so Ubleu kularo Josiah bu nganam penjot ya ka Jerusalem hagapor jome kalnong ba arpulai
Ket khot ke besau. U Josaya u pha ye gine ki bri ko dai pe u Hilkaya. Ban le yu kin penmi no naga tempul utrai. Ye gi pliang baro ye ki bala thau ye ubal blai thau bal. Sangapa po tempul ki bo ye gi pliang ban kenya u blai bal. Bad ya ka Ashera ka blai thau Ashera ka ba kerteng ka Ashera. Bad yu pajba ka peneng baro. Kemudian kedon guru komane ksut kedon guru komane blai thau tu por ba ki terwa jing kenya sheki ki blai ke ba ki perkat ki ka ba ong upai ke peneng. Kedon ki blai thau ki bagi khot tu por upai ke peneng. So ki terwa ni ki blai thau ki terwa ki jing kenya sheki ni ki blai. Ta ka ke longgaman jong ke Judah por Josaya. Ke bo Josaya le ula penduk ye kita ke lungdok blai thau ye ke bagi em ke Judah ke la thung man thang ke jing ubi ha ke jaka bajrong ha ke shnong Judah sebab kidon ke jaka bajrong kemudian kenu jaka ba kenjang ke bolong lom ki thau ke duan ban mane ki weipat ki blai ke ta ke jinglong jiman jong ke Judah do por pada ke jaka baro saudong ke Jerusalem ye kita ro ki bala thang jing ubi au bal ye ke sngi ba dio panai ba ki planet ba ki pajba peneng baro sebab ki jiu ki mane blai thau ta por ki mane ki weipat ki blai ki mane ye ki paj ki peneng ki mane ki planet sebab ki mane ki mane ye blai bal ki mane ki sngi ye panai sebab ta de jinglong jeman jong Judah por Josaya now Zephaniah don haba kum ta por khot ben ri ula penmino ye ka Ashera na ka ying utrai Shabar Jerusalem hadu ki wakiron. Kadon ga blai thau bekerteng ga Ashera sebab ki bo ka tempel. Ka jing ijli ke bala palat ngani thopi. Haga por jong Josaya ka ne ka jaj menru Judah kalong kumni. Ki bo blai thau Ashera po tempel. Balu penmi ke ta Shabar ke Jerusalem ula bret ka Ashera wakidron. Khot benyo ula pen koloni ki ying ki kenja Sodom. Ki bala don haga ying trai. Ha ki ba ki kenthei ki juthan ki perdaya ka Ashera sebab ki don ro ki kenthei ki ba ki thung officially ban than perda na ga penta ga blai thau Ashera ha tempel ka jing ijli ga shirkhai nda pa pipule phen lap ye ga jinglong jiman po Judah ta por ngin pule knet khot ba khandai hanrei penban ki lungdo ga jaka bajrong kim shong wan ki shaga duan nutra ha Jerusalem hanrei ki ba me ku khlam thiat ha preng ki perlo jong ki ban ba me ku khlam thiat kalau ga besniu kham tam ki lungdo hari gini ki lungdo kim ker kim kuslai ki ba ku khlam thiat lemat ki perlo ki bom ker ki bom khain snap yo blai ki ba me ku khlam thiat bolo pensang ye ga topet u Josaya lo pensang ye topet ka ba ga them ki khon hinom ba on om don bala ban panya lagi khon ne ki khon langba ka ding ya umolek udon we blai thau berteng molek u blai ksui molek u bakishna haga them topet haga them jong ki khon hinom ka bade ka topet ye ni jikal khot topet ba u Josaya lo pensang u lo pensniu lo penjirse ini jikal lo penduk pendam no eka but ula pen kenriat khot khawe ula pen kenriat no ye kita gi kulai but ye ke bagi sem Judah ki la ay ge sngi sap ki ajing kenya ajing terwa ge sngi kini gi sem Judah ki bahaswa jogu Josaya kini gi bri ki pemane blai thau hadu kata ta teng ngi perkat abang ngi pule ngim jok he ngim la ngim poi perkat ngim ken mau ini ke rendap la pelong gi nong pule babel pen lap ba shir khe hadu kata ta ka pop jogu Judah haga por jong kitab seem khot khat ar bad ki duan ki badon lor jrong ka kamrau Ahas seem Ahas ka ba kham haneng ye ki bos em ke Judah ki la thau bad ki duan ki bo Manase la thau hagi artli ki phalau yeng trai sngap kisna duan ban terwa se ki we pat ki blai Manase ule gumta seem Ahas ule umta ki terwa se we pat ki blai khot khat lai pada ke jaka bajrong ke bakhamat ke Jerusalem ke basya ke mon ulum ke jing tingit ke bo Solomon us em Israel la tei ya ka Ashtoreth ka jing ijli kinong Sidon
Kedon ka blay jong kinong Sidon ka bergeteng ka Ashtoreth. Solomon utay yang duan ban terwajing kenya sing ka blay Ashtoreth ngap. Haga por jong Solomon. Kadang nek gani ka blay tau tak haduk ka por Josiah. Bible ko Josiah ulai baru penduk pendam ini ke blay Ashtoreth. Ashtoreth. But ya Kemosh ka jing ijili ki Moab. Blay tau jong ki nong Moab bergeteng Kemosh. But yo Milcom ka jing ijili ki kon Amon. Kidong ini jai bru Amon blay jong ki bergeteng Milcom. Nang ta ya kita gis ula pensang skap. Josiah ulai par pensang ya ki kemud ulai penduk pendam ya ki bat unyau ya ka ba kedai ka jing kenya ka bom khoi ka botra pedang setia ya gini ula penduk pendam ya ki ula penjot penlekot lengkai ya gini ki blay tau ba khoi bat Milcom bat Kemosh bat Ashtoreth. Now khot khasa ula penlewet lengkot lengkai ya ki mau blay ba ula khet no ya ka Asherah ya ki Asherah bat ula pendap ya ki jaka jo ki ro dagi siing jo ki brio. Josiah ula penkhoi ula penkentang ya ke Jerusalem sejisen haga por jo namar ka jingtingit ka jing jili ka syurkai haga ta ka por. Kan mau bau Zephaniah don haga hukum ka ta ka por. Syabagin pulai kita is Zephaniah ngidon ka masuk tu ka background. Ya history ka ba shalendet balai utho ya gitu ka kitab jo hukum tu. Don ka mon yo sngo tu ngiyo don ka mon pulai ya ka dur ban yo ik dur jong ka Jerusalem ka tu por. Khor kasan ya kita ke duan ro ke ba Habethel bat ke jaka bajrong ke ba ulatei u Jeroboam ukon unebat to Jeroboam uba pelong ni kono sel kini mane blay thaw ki milai Jerusalem ki mane Habethel ulatei u blay thaw jo bat borok ke tu spo jai ki bod ya to Jeroboam ya kita u Josiah le uno ule gumne ya kita ke duan ro ke ba Habethel ke ba jrong keceka berjerong ke ba ula teu Jeroboam kono nebat ula pelong ya ki Israel ban lepop ya kata keduan ken bat ya kata keceka berjerong ula penkelon Josiah ula penkelon bat ula thang ya kata keceka berjerong bat ula penluet bin ya ka ula thang ya kata ka Asherah rode khot khat khandai ya baro ki yingru jong ke jaka bajrong skap jaka bajrong kemur keren Jepang ke duan ke ba kitei hagi jaka bajrong lagi dai gade ke kenja ke ba sawang ke kenja ke ba long rensan la gade kilom ki ba kenjang ki juchna duan kumni ban terwa jingknya si ke pat ki blai so ke ba u Josiah le baro ki yingru jong ki jaka bajrong ki bala don hagi shnong Samaria ya ki ba kisim Israel ki la te ban penkwa yo traban bitar ki sem Israel em ha Samaria ki te ki duan ji ki wai pat ki blai u Josiah le chenero le ayu u Josiah ula penduk no bat ula le ya ki kat bakum kita ki kam baro ki ba ula la le ha Bethel bat ya ki lungdo baro jong ka jaka bajrong ki bala don hang ta ula penyap halor kita ki duan bala thang yi ki eng bri halor jong ki bala le pai pat Jerusalem ulai keleng ulai ceruk Samaria baru penjot iki blai thau ulai ce Bethel penjot blai thau uba shna da Jeroboam kono nebat baru penduk pendam ini ki blai nangta kedkot arfoi mul hukum yaki briu baro dong torake ya kan niam ga jinglat hau trai blai jong pi kat kumbala tho hagane ke kitab jutang do Moses shisha 4 jurake kat kata ga jinglat nado gisngi ginong bishar ki bala bishar ki Israel lemne ha paro kisngi jong ki sem Israel lemne jong ki sem ke Juda here ha gasnem ka khat phra jo sem Josiah la rakhe ke ne ke jinglai how try ha Jerusalem ompat jura ke ne ke jinglai kumba ki le ha por jong Josiah tat nado ke kitab nong bishar ki rakhe ke ne ke jinglai ke kitab nong bishar tang bahadin kitab nong bishar kim jura ke sho ke ne ke jinglai ki rakhe hang ne hang tai malu mala le se Henry u Josiah ndah ba upule ye kitab upha yo tu nong tho ban pule ye ga kitab ke bo Moses u tho ye ga hukum ulap ba plengi de ban rakhe ke nem jinglai upen thamai ye ka rukom rakhe nyong nem jinglai ba rakhe ke nem jinglai kum bom judan meno
tan nado ke por jong ke kitab nong besar nado tak por jurakhe ya gene mo jilaj kum haga por jong Josiah. So kita ada ke kam jong Josiah na tang pe biang khot arusau kita ke shong sui badi ta ke kren bertong badi ki terap badi ki durble tha badi ke jingli bajro baro kad bala shem hakari Juda bad Jerusalem u Josiah lo pendono. So ki ba shong sui ki mamane sui ki ba kren bertong ki ba mane blai tha bad ye ki terap ki kene gede ki dur image ke dur blai tha bad yaki dur blai thau bad yaki jing ijli baro kat baula shem hari Juda bad Jerusalem u Josiah ula pendono thora rusan hashwa jong u Josiah om shom la dons im kumu u bala pai sho trale la donut baro badaga mensem baro badaga bor baro kat bakum ka hukum Moses lamni om shom lami haden jo u bakumu dei tangu Josiah haga perthai baro haga history jong khun mariu ubala panle ye hukum ublay daga jingmut je berkat baro daga jingla daga mesim ju baro daga bor ju baro kata ga dai ker kom long jong ka Jerusalem haga por jong u Josiah baru Zephaniah udon haga por jong sim Josiah ngin pule ektin try ga bala one house Zephaniah ko nu kushi u Bokon, u Gedelaya, u Kon, u Amaraya, u Kon, u Hezekiah, ha kisngi u Josiah. Moga ketir nutra kawan u Zephaniah, ha kisngi jong u Josiah u Kon, u Amon, u Seim ke Juda. Ketip kaya baca, u Zephaniah namar udon ha bukum udu por, ukren persya ya ke Juda ong on sa penduk pendam ya pa ke Juda. Khot baar, Zephaniah nomor khot baar ngan penjon o pare ke borok nak khamar khendau ong tra. Na khamar khendau kamut na Shillong na Guwahati na Bangalore na po Dubai na Europe na po Japan na China amdere na khendau bro ngan penjon no pare ke bro na khamar khendau yu ka khendau jong ka Juda ka khendau jong ka nongba Jerusalem la da pilong kinong pule Bible amlok bi pinlap ba kalong kumta now ngan penjot iki beri ngan penjot bat beri bat merat ngan penjot iki sim gesu ngan penjot dok khaga duria ngan penjot lembar ki boman ngan ono yu beri na khamar khendau ong trai kamut kain bo trau penjot iki dok khana duria kamut bo penjot yagi sim meneng ka syukran ndah bo trawan penjot iki Juda wat ki merat kini kulmar ki sim kin kulmar ba ki yo i ka ding le se kan wan ki penjot iki Jerusalem da ding haga porbo Nebuchadnezzar wan penjot iki Jerusalem da ding wat ki merat ki kulmar kamut ken ba penjot ya baro khoi bat sim bat marat bat dok khabar eno kadai gur kom kren gur kom power jong ki prophet haga por handai now ngan kner lagi khti halor ga Juda bat halor ki non Jerusalem baro sap thor besang ngan kner lagi khti haga Juda so ha baga babel kren ngan penjot no par ke baro na khamar khendo kamut ga khendo baro ko we ga khendo ka badon ha ka Juda thor besang ngan kner khti halor ga Juda bat baro ki non shong shnong jong Jerusalem ngan otno ya ga basa jomobal nagane ga jaka badi kerteng ki khemar lembat kilungdo pi ka shat jingshan emanta ngan penjot kita basa no bal kemudian ngan penjot o blay bal om tahu blay bal baro ki we pat ki blay ro gitar ngan penjot no kene kene jing kren ke jing tulpa jong Zephaniah ga por jong sim Josiah badi kita pemene halor ki neng ying yo pai ka beneng pi kan ma am pai ka beneng ki ke Juda ka mane ki wei pat ki blai ki pai ka beneng ka mane ya ka blai ka bolong ka blai kan thei ka boron sun ka mane yo Nimrod ka mane ya ka chai ki blai sap ka bos im Jeremiah khot sim the queen of heaven ka sim jong ka sim beneng ta bat ya kita ki mane ki ba smile try bat ki ba smile do malkam sab kini ki Juda ki mane blai thau ki smai menta om daga kerteng try ki smai daga kerteng u blai thau kerteng malkam haga babel sing malkam yo I menta sorry haga ni ga kitab Zephaniah kong malkam mentan ngi pulin kitab kong milkom so de udah jo to u ithul pas pang ka jing penjot yo Jerusalem sepang ka jing kasngi keturoi ka jing maham persang thor khan riu persya igi snong bat balaker kan ro bat persya igi kut bajrongan penwan igi jing ki molor ki briungan
bat kin yai kum ki bamala namar ke laptop yu try bat on theno e snam jonki kum ke domet ki lungdo jonki kum kan sha lamne rupa jonki lamne ke kser jonki kadam la ban pen em yaki kata ke singi jimbitar try ada ye ri baro on bam do de geding ke jing sat not jo o na ba un pen long ke jingkut ke ba iting ken ye kita baro ke ba shong hakeri ye kita baro ke ba shong hakeri ri ayu dari India dari Amerika kita baro ke ba shong hari Judah. Okay. Nah tadi lenong menengkong, uithul pas pang kecil penjot, ya ke Jerusalem, nomor Jerusalem golong kale ijli pelat, kale pop percaya terhadu kata kata. So Zephaniah awan badi itu percaya, itu lupa percaya ka. Menu itu lupa, kata dari Jerusalem kumba, dus pak snem haswa Chris, dus pak snem haswa Chris. Okay. Now, kalau nong kebar uithul pa Zephaniah uithul pa pang kecil penjot ya ki waipat ki jai penriu ngin pule ki gini ki jai penriu ki badon hasadong jong kari Judah to gepol ki bamane blai thau utrai u kai ge botra le kai ge botra u maham langba ke sentur Zephaniah ini pai kum ne kalau nong baar ga khot ke basa na ba on kentai no ya Gaza ke Gaza ga don hadu menta bat ka Ashkelon kan long ke jaga kerja Ashkelon ro terang kadon hadu mentah ke Ashkelon kan kelalong ke jaga kerja kemut utara kurang pang ke penjot ya ka Ashkelon nomor gede gi sinong gi mamane boleh tahu kin be no ya ke Ashdod haga ba shiteng sngi ba de ke Ekron on rat no kine de gi sinong gede gi kinong ba ki badon hadu por utara kurang persaki kordi pigi besong ro de durio ka jaj ki keret ketinu try kalau percaya pi aga kanan keri Filistia ngan penjot apa hadu bo om don besyong apa syu kot riu but karut duriau kan long jaga plang but ki trap ik lang brot ik long up lang brot ke cingker lang brot kemut na penjot apa om don besyong apa ke sinong jupa kan syukla long keri kenja nang ta kimi ki plang tu kimi ki merat ki wan syong tu so ki nong up lang brot ki ni be i lang brot ki bane bam pelang para long kenong ba are pan kala kenja so kin wan ki merat wan syong pa thot banyo bat gata ga pang kan long ye ga basa na ga yeng Judah kin pen bam pelang ye ki lang brot hang ta okay ha ki yeng ka Ashkelon kin thia la janmet ki merat kin thia la janmet ga yeng ki Ashkelon mur ke ni ga nong ba mdon bru syo syong ka kan kela kenja bat ke mi ke khlau kan mi ke plang kan mi ke sia buj hang ta bat kan kela long ke ri ke ban ke baki lang brot ke baki merat kin wan bam plang ta khot opra ngala yo snow ye ke jing kren ben u Moab par ke jing kren snew ki kono Amon da ki ba ki la kren ben ye ki bru jenga bat ki la pen krau ile de khot ke khandai na margata kat bang imong tra ki pa yu blek Israel da shisha u Moab u long kum ke Sodom bat ki kono Amon kum ke Gomora ki jaka ki teng thap bat ki thliu mlo bat ke jaka kanja junom ublei un pelong ya ka ri Moab ya ka ri Amon kum ke ri Sodom bat Gomora bat un pelong ka ke jaka jungi teng thap kum ude kunja plang kunja plan kunja jingthung utu sun thap to bing ong sini kiten penar ong sun thap la da pikta yu ni jingthung undung yipi bat ka bi jung gede ke ba ka bom la bat sha ei tao do tin thap tin kisik ong tin thap kemut kene ke snong jong ki nong Moab ke snong jong ki nong Amon ke ri kan nong ba jong ki mdan bru shu nda ba tra penjot yiki kan kela kenja bat kimi ki jing thung jing tep kimi de ki wan shong ki mrat kata ga ri ya ga nong ba jong ki nong Moab bat Amon kita besar ni bru junga ki lute ki to ngin namu puli bro ngin puli khot khat ar ma piro ki Ethiopia on penya bepi da ka wai lam khot khat lai bat un kner lagi khti persya ye ge sitai bat penjot de Assyria bat un pelong ke jaga kenja ye ne be un pelong ke jaga ye ne be ke jaga ka kenja bat ke berkhyang kum ke jaga rengkhyang bat ki khon merat bat ki kenhun merat je ayu ye nong ba ne be ke bajubun briu nda ba tra penjot ka kalong kumno ye thul pa Zephaniah ong ki kenhun merat kin thia ha preng jangka ki kenhun merat baro jong ki gentle upelikan unyang khet kin ya dem ma gi kle pa ya jongka ke jing sawa jongka jongki kan pa ha ge jing khayet ke jing long kenja kan long
haga jingkang kemud ketu ke ying baju syong beriu enam syong beriu syu nang tu un pensawa umrat ila ke sur ju namar ki wan syong ki umrat haga kanong ba nenebe nda habau tra penjo dengan nenebe kat kelalong kerja ti ki ken hulang brot ki wan dem hangta upelekan do tu kunja sim utu sim uba jrong ki kejat uba don seduriau wan dem hang tu kan kela ke long kerja unyang khet un dem ta titi uding khet ke babel kesi berim ko ong babel batamai ko ong unyang khet ke mud de tu porcupine de ding khet ngi ong sene de tin kesi kitu kini syong kini sa ke sinong nene be sangap bo trau penjot di nene be bon briu kan sekela kenja kumno kala kenja khot ke bakhasan kumno kala kenja ke jaka ye ke murat ban thia aka we baro be ya hajan jangka un kenshi bar un kala lagi kti che kani genong ba nene be katu pleng kala kalon mo ta ka de kom kre na no balai Sefana yawi tol pas pang ke jimpen wan pat yaki Israel ngin pulindo khot bakhandai hangta ngan pen phai pat yaki pai ba naba hangta ngan pen phai pat haki pai ba yaki shintor ge bakhoi bat baro kin khot yaki gerteng trai yega ban shikri u de kawai ge jimon na shalandet ki wa ka Ethiopia ki nong duai jenga ka khon jong ki bala pen sakma jenga ken kin walam yake jing aingo jenga hagatagas ngi menom sungule ran yela ke jingle baro hakiba mele lepop yanga na bahang tangan simno na preng jome ye kita kiba kerko serong jome bat men longshu uba ngomeng ha ulum bako jenga khot khat lai kita gi basa jong Israel kinom le bom ho lemne kren ge jinglang ber lemne yo thle ju syukur onom shem ga shintur jongki na bakin bam bat kin thia te onom don shu uban pan shep ting yeki kene gede ge jing ruai jong Zefania do khot khat saw shrum o torwai ku khon ge seyon torisa ko Israel to kemen batu shat kemen dalaga don baro ku khon ke Jerusalem utralwan ulala lawno ye ge jing bishar jong pha ulo shop no shabar ya unong shon jong pha us em ki Israel utrai ken udona preng jong pha phanom shepting sho yeg basniu hagatagas ngi on ong haka Israel wat shepting ko seyon wat penjami laga kti utrau bre jong pa on preng jong pa bukhra bor un pen em un le kemen halor jong pa daga jing kemen un shong thaj halaga jing e un le kemen halor jong pa daga jing ruai ngan dumlang ye kita kiba le sungsi namar ga jing yeseng kentang kiba na pha ken ha kiba gata ga jingkit halor jong ka kila long ke jinja borom hakimi agata ka por ngan pensitom ye kita baro ke pen jinjare pha bat ngan pen em ya gata ke ko bat ngan lum ya gata ke bala pen sekma bat ngan pelong ke jingiro ba ke jing donam ye kita ke jing leran jongki kala long ke khando baro hagata ka por ngan yalam shepo ye phi bat hagata ka por ngan yelum lum ye phi bat ngan pelong jing donam bat ke jingiro ye phi padeng ki bru baro ke khando bat ngan pen phaino ye ke jilong brau jong phi haswa ke khamat jong phi ongutrai uya thul pau Zefania ba on penjot ye ke Jerusalem but we thul paru hadin katu ane postnem on walampat ye ki Israel sheril jongki ban teipat ye ki ying ki bala kenja ban teipat ye ke nongba bala kenja ban teipat ye ke tempel ke bala depan pra ban teipat ye ki snong jongki ke kenrok bala depan tua but un walampat ye ke jinglong brau jongki sachi sin pat un lum ye la ki breu kata de ki kitab Zefania